Kagayem ko at nagan itikulas na taermed ng patong natay kuyas at daamin kenkwana di na malas pa Biyernes Santo idi maiya na Nikolas na kuntong napugot at natayag mahilig nga agsida iti puro pinablad pareng kanay sukan bayla tay bumkirad kagaming napetlanday to'y ama nagapgat panagsakit iso na ti panatengken uyan kapay sakit na ararik abasadorek yan ay ta nagagarakan iti ko'y kuyek-yek no somro tay sakit na nga kulyapken payagpeg ay pay piman Nicolas at bibiyag anak kamalmalas na atakken kwa na ni gasat nagatel manag sugel ken padak nga arap Rayaw ni Ilocano. Nagganas ni Nicolas. Kinantapay lang Nicolas. ay Ay manong kulas. kaya namintan a Domingo pinasyar na ni Tiriang Kunak no ni Basyang. Hey! ni Basang alupiken sakang Maday kasi Sobra kay Mike. dakay. Tapos kasarang Aray ko. tinarang pailang Maday dakay. Ditan nagsarakdan dabababken subsuban Nababaktin ba siya? Oray kas Mali, malaen sin-sin, Nicolas ng relisyoso Sakbay maturog awagan na amin asanto Ngayon kadamagan tay inna ilolwalo ni Iris in peace itangat-tangat na nga to Talaan pa'y di ugali Nicolas no maminsyam Apay? no agka kwartanan padayala padayan ngano'y sunanton datay maawanan bangagen dalikan iraman na pay nga isaldan ay pay piman Nicolas at bibiyag anak kamalmalas naatapken kwa na ni gasat nagatel manat sugel ken padak nga aram ay pay piman Nicolas nagbibiyag anak kamalmalas naatapken kwa na ni gasat nagatel manat sugel ken padak nga aram